Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Mentor setuju saya hadir, terutama tuan rumah mungkin. Korang. Ih, kamu gituan. Sebel deh. Aku kan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para guru sehadir saat mangken. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Unis Ali Hisham. Dek selerana beten kaulang atau raki takzim ben hormat seagung-agungipun. Ajunan semulja Kiai Haji Fathullah Zaini, ajunan semulja Kiai Haji Usman, ajunan Kiai Haji Khalki, Kiai Muhammad Fitri, ajunan Kiai Duni, ajunan Kiai Sahni ben seteja para kiai, seteja para guru. Juga secara istimewa hadir di tengah-tengah kita jajaran para habaib. Ajunan Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Segaf As-Segaf. Ben seteja para habib sehadir saat mangken nyuun saporat dan kula tak bisa nyebut asma agung ajunan tung situng karena terbatas pangauning beten kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat ajunan Bapak Sunaryo selaku pemangku Tisa Canti beserta aparatur tisaipun. Sahibud da'wa wa sahibul manzil Kika Dinto Kiai Haji Nur Koning sareng Umi Haja Naimah. Saya kesempatan mangken abada aki al-ihtifal bi maulidin nabi, terjukan haul dari seteja keluarga ben bengasepoipun seampun adinginin. Juga tak kalib jam'iyah solawat wali songo. Seampun mimpin pamausan solawat mulai dari awal. Ben seteja para hadirin, para rabu, muslimin dan ibu-ibu muslimat. Dek seteja ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah.
Alhamdulillah saat samangken kaula benajunan sareng Allah takdir apangki alengki apolong dalam kabadaan sampurna langkong-langkong malemangken gak dinto kaleresan terang semoga sampurna na acara gak dinto tetia tanda kaula benajunan tetia orang sesalamet sampurna dunia akhirat karena malum manika dan gula hadir kedua pengajian sumenep nika ojen saja dari kasengan malam mangale ke kepora apa kun ojen saya kasengan ojen saya kepora ojen semakin alhamdulillah tepat keterang ben semoga mun tak teke acara nika lestari manter bi Allah tak ipau jenah karena gula nika polan tepak kau orang tak pati manti andi malam-malam gula mak leta ojen cuman cek dengan orang ngasih tak mati kula tu mana pidatu sampang ketika kula ongke rese kula ngak cek andi malam-malam mak leta ojen pongki rese baca bi kula sambil pidatu alhamdulillah salah jen terus kirim ben lap ke lap ber ni kecang kula mun terus sakit dekik capo etapor gulengki tetih mun la potongan tak mati beni ojen na ambu justru sajen terus alhamdulillah makin sampurna menter sampai lestari deki menter pakuna terang amin solawat ben salam nyireng aturaki da ajunan kuste kanjing nabi kalaben solawat ben salam kaula ben ajunan kak dinto anyuun manter kaula ben ajunan termasuk dek ke kelompok ben golongan syafaati bi kuste kanjing nabi kalau ben oleh syafaat kuste kanjing nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas saapoi neraka manter sagak dinto bedenah amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah Kak dinto toman abri pernyataan jawabuna Sayyidina Ali innamad dunya thalathatu ayyam dunya nika esena cuma teluare ika jawabuna Sayyidina Ali makanya gula benajunan mun karo mereng aki sekilas mun tak ikik bisa kelero saking dari penter ben alim Sayyidina Ali lecebon Sayyidina Ali innamad dunya thalathatu ayyam Nabi cek pun ring jebel lain innamad dunya thalathatu ayyam jebel ni kan ayyam mun maturah ayyam dunia itu isinya hanya 3 hari yang teluari tok ni kala panapa seteluari esena dunya sepertama cek pun Sidina Ali situng yaumun ma madha bima fihi laisa bi'aid dunya nikah esena cuma 3 hari tak lebih dari 3 hari nomor situng yaumun ma madha hari yang telah berlalu bila nikah beri hari kemarin bima fihi laisa bi'aid yang hari kemarin itu dengan isinya tidak akan pernah bisa kembali walan tarja'al ayyamil ladzi madat mak mulan jalan sampai oh nyerang tolong lah ada entek kelu mak ngeter sampai tau teman mas mak garing genteng bolangan nah salting iya salting mun salah kening pepenting mari saya langkong kembali ke jalan yang salah sampai apa berkemen cara norok do tang baca dia ada tengan juga Evi lah tujuk vi bujangi saya pameriban sopun dengar
Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai Kuper ki. Kiai Kuper. Tak langkong pada ke jalan saya bunda aja. Mancing cimin. Kiai Kuper ada cimin. Makle mobil bisa lebat. Tore sambil mau sakinah solawat. Sallallahu ala Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya arusal khair ya Habibi ya arusal ya muayyad ya imam al-qibla sallallahu ma'assalamah fi amanillah sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, terus lagi nak boleh. Are beda berempat kah? Are beda peto. Are tak beda peto. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya bahas Sidina Ali ni ke beni are esena tunya ni ke Aisyah teloa. Ada. Pon, saya lanjut. Dunia itu isinya 3 hari. 1, yaumun ma madha bima fihi laysa bi'aid. Sepertama hari yang telah berlalu yaitu hari kemarin. Bima fihi laysa bi'aid, dengan semua isinya hari kemarin itu tidak bisa kembali. Ada orang saya bisa entar keberi. Bedoreng tar keberi. Ada beri ni kata ni ngentarin. Beri nikah ampun lastare. Ada orang si bisa entar keberi. Tapi jabuna Sayyidina Ali, beri nikah meskipun tak bisa entarin pole, hakimun muaddibun. Beliau adalah seorang hakim yang bijak, yang bisa kita ambil petunjuk darinya. Beri lakar tak bisa yentarin keng beri ni karaja faidana napah kebai pelajaran bi kaula ajunan. Beri lebet temur telopuk mangken cek sampai lebet temur telopuk boleh anapa beri lamari acon. Masa beri lebet temur telopuk mangken telopuk boleh kan beri tak kerena dikajabun Sayyidina Ali. Makanya subari ni ke beni padu ben lagu ruak yang lalu biar berlalu, lupakan itu semua. Dendam benci karena cinta. Ada apa lek? Walaupun emas permata, namun akhirnya kau. Ada menteri sakia kemi mari negone. Wahahaha. Bemak bahaya, asal bahaya mun tak kemi you. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kemarin itu tidak bisa kita intari.
Apa bahasa Indonesia? Pada tak tahu kan? Iya tidak korlangan. Hah? Kunjungi. Punya kumul kunjungi begini. Bagus kinor kuning nang ke pengajian. Biasanya gue mun pengajian nih bining mbok ya dek king tuan kapi makin ini ngudedan kapi nih. Jadi kok banyak pemandangan saya tidak tak bete. Wah. Kinor kuning tuh akhirnya kinor kuning terlanceng umur mian. Selain mati kapi kari kinor kuning gitu kan. Satu hari itu hari kemarin. Tidak bisa kembali lagi. Kau leben ajunan tak bisa entar dek keberi. Tapi beri nikah hakimun mu'addibun. Dia akan menjadi hakim yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Makanya firman Allah dalam Al-Quran. Wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan hari kemarin untuk kita perbaiki masa yang akan datang. Makle budian saya entarna di kaula ajunan kak dinto bagus maka bareng lambut ni kai kebai pelajaran hal kak dinto seepa konaki sareng Allah Subhanahu. Mari kita belajar dari hari kemarin. Dulu ada pemimpin-pemimpin yang sombong. Beri pada pemimpin sombong. Dulu ada pemimpin yang angkuh namanya Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun nika oding depak 1000 tahun oding Fir'aun nika napa napole sake kelis mendekelok toman. Makanya Fir'aun nika ngaku pangeran. Tapi Fir'aun nika bi Allah dihina-dinakan. Dia mengaku Tuhan. Keng Fir'aun nika mati peleten. Peleten bi napa? Bi aing buja. Teti terserna i dalam aing gara-gara nabeng Nabi Musa ampun keluar. Akhirnya Fir'aun sebeda i dalam tase. Saya ngaku pangeran ni kalau. Takil na pilang tase aing saya kena nginom banyak geluh. Peleten bi aing tase mate pangeran mate peleten. Bengki kejek benih pain nika. Ngaku pangeran mun kula ben sampian terserna mati aja laureng. Pangeran taserna mate. Pangeran taserna. Dulu ada orang kaya cerik. Bahilnya cak Arab pajak kan tuh cerik. Kalau bahasa Indianya malkit. Malkit kilit-kit ketumbar ke mere jahe. Tak berjajem bihan. Akhirnya berjajem jam kok belok berjajem. Dulu ada seorang kaya cerit namanya Korun. Ditenggelamkan hartanya oleh Allah. Hartanya dihanyut oleh bumi. Makanya sampai makin mun beda orang nemu tunnya di dalam tanah, tunnya ni kepah ikocak harta karun. Kenapa kok dinamakan harta karun? Karena harta yang ditenggelamkan ke bumi itu dulu adalah hartanya Korun laknatullah alaih. Alhamdulillah. Cantik pada orang soki kenor koning asmana lampa. Jotem ibriin janda ibadateng. Keng iro bini boleh tanda nih. Kalau ni dok kata, tapi ni boleh punten kayak gula cukup bini situ, gula cek ni seragam bini gula ya kau. Tak oning nak pakai bulan saja buat bini ni berjetiin tak oning guna. Bukan seni kebiasaan deng laki ni kemun berde si bini kan nampu tak apa depan ketika tak ada si bini, thank you kak. Deng laki ni kemun tanya aki, kakek masih takut ke bini nak kak? Bocok lang, kau tu kau katang bini, ya lamun kolok takut. Kisah ngucap sembiling celingan takut ikat labi bini nade. Apa? Dari mana? Muntako. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita belajar dari Fir'aun, kita belajar bahwa manusia nikah hadirin, manusia nikah sageang-geeng pada benapah, sawat kuat pada benapah, mun bi Allah apa apes, enak apa tak enak? Enak nggih.
Bahkan justru manusia yang tinggi itu bukan manusia yang meninggikan dirinya, tetapi manusia yang merendahkan dirinya. Tawaddu' takun fil nadmi lahan nadhiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'un. Rendahkanlah dirimu sebagaimana tanpa bintang di atas permukaan air, dia terlihat dalam sekali. Mbian mun entar ke sungai tekku aing ilum aing ketika nikku sing malemah bodo bintang maba wa huwa rafi'un, padahal hakikatnya dia tinggi di atas. Wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'un, dan janganlah kau meninggikan diri cek bong sombong bagaikan asap pada ben kokos nika buru ke atas itu, kokos nika sombong keng sampai makin kokos nika tadi argana. Ada orang bengal mele kokos iki bae nampak kokos. Coba orang ngarokok bayi buang. Kule sampai makin tak teman mangki bedeng nyot kokos sampai kail. Apa? Polan kokos. Cok saking apa nih kenyot meto garagar insyaallah iku lunyo. Ada orang ndak ke kokosnya pani keluar pasti buru ke atas. Dia menyombongkan dirinya. Ya'lu binafsi. Sombong ke abang tibi. Tada argana. Makanya gue leban ajunan muntro mulja'amuku Allah kotu mamabe, rendahkanlah dirimu sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu merendahkanmu. Mau nenengi bebe sampai sama ke bebe boleh kah? Nggih. Keng bareng ni kamu lama mamabe bi Allah ni kabekal pemulja. Wala takun kadukhan ya'lu binafsih. Jangan kau menyombongkan diri bagaikan asap. Tak usah orang kak pungkaan bayi hadirin antara si sombong ben si tawaddu mulja na tak pada. Bada pungkana nyior, oni nyior mbian. Putak bodi nak dem mame ilang lah. Jo, nyior jo. Nyior ni termasuk kak pungkaan cepun ulama kak pungkaan sombong. Bener. Lo kairing sekali, bada nyior kairing dia. Tung dua doju. Ya nyaman kan mustasnayat ni ke pengecualian kan ki. Pengecualian tak usah nyior, mak kairing bini bayi kan bada seton boy biasa na. Kan beda kan? Ring bini bah tak libur karya ring laki bah libur ke beda bini beda. Mi banyak. Saya kemah aja. Ini kenyaman mustasnayat berarti ini kampun keluar dari kapra. Tore, nyiur nikah ke atas. Depak ke atas paneneng senikah. Beda nyiur neneng deh. Coba kunda iya nyiur. Bener. Sombong sana. Beda kapung kani kata wadu napa semangka aja lenrok na tanah ongke kata setabunan bi orang yang pakai bebe boleh tuh deh tekku munda beda abua kamu mulja antara semangka ben nyior deka mun abua bi orang engal aki kalau mun tak naik ke atas ota benaik ngebaki arek depak atas cuduk terus seko kekar ke bebe beni iki penting aki depak ke bebe keker kita pak kacelatung asape bener. Keng mun samangka senenengi bebe si tak tuman ke atas neng rok buntabunan ongke ke atas bege bebe boleh kapan abua beni pahe congret kalak kendit di alaunan beni pahe penting aki parangko tak bengali pentang aki bener mak bisa hancur ya mun pas makai penting aki tak melo beri semangka tahan banting di mayu lemunnya langki. Mangkana abahas masalah muljan nyiur ben semangka cepon ulama nikah bukte mangkana nyiur nikah bi Allah kera gara-gara kera nyiur nikah lakon aku beda selos alus cek dengan tak santak kepi di atas ke bebe penting aki depak ke bebe cara muka ada rumah kombi kuwe sepeda mari nak tace tok tak tahu mana kok mari nak kena peluduk kena tok nyorak pak congke mari congke parot mari parot peres kelake sampai kelake ayo kelake heko sementara semangka ini mas semangka beri kelakuan santang dan kelakuan kasar punten laun nih Ekiba, barangko, depak ke Roma, yoso, mereka yoso, elaunin bentodi, beda, semang kepah, peteng dah iya,
Pah icongke dia iya. Pada saya akan namarin. Maka Nabi Allah pah ipalembu, maka Nabi Allah pah ipasai apa napa. Nika maklitat i'tibar, maklitat contoh dek ka manusia bahwa kau leben ajunan kak dinto antara orang setawaddu dan orang setakabur kak dinto tak pada nilainya mungku ajunan Allah Subhanahu wa taala. Manter kau leben ajunan termasuk orang-orang setawaddu sebisa menjadikan diri ini rendah di hadapan Allah, juga di hadapan manusia tidak sombong, sehingga kau leben ajunan yang kak derajat bi Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Saya orang saya mamaba bi Allah bekal yang kak derajat tertepak kau le ajunan. Amin. Amin Allahumma. Pon. Satu hari itu adalah hari kemarin yang tidak bisa kembali. Dua, wa yaumul ghad. Hari yang kedua itu adalah hari esok. Fa alaika bil amal. Sepertama hari ini ke bari ini kata aning entare hadirin. Senomor dua hari ini ke bila leku nikah. Fa alaika bil amal. Kau leben ajunan coma bisa andi pangatero. Belum tentu ku leben ajunan depak ke leku. Ku leben ajunan ni kemangken leku kok antara ke pasar cantik, leku kok terus antara olahraga, leku kok terus antara ke kota. Belum tentu ku leben sampian ke leku ni ke depak. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asahina min ad-dahr. Banyak orang mati dalam keadaan tak sakit romoro itu mau mati mendadak. Badan apa tak ada? Sementara orang sakit-sakit etik dentek mati tak lum mati. Banyak tak banyak? Kula benajunan seberi tak bisa yentarin silekuk belum tentu dapat Sidina Ali pah ada bu seketelok hari nikah. Wa yaumun anta fihi. Hari yang ketiga itu adalah hari di mana sampian berada di hari itu. Bila samangken ni kala fagtanimu. Cepon Sayyidina Ali jaga hari mangken nikah. Cek sampai amak siat. Are nak kula ben sampian cuma hari mangken nikah. Seberi mari pon tak bisa yentarin. Seleku belum tentu dapat. Terus seding sampian bending kula cuma hari mangken nikah. Kula ben ajunan belum tentu depak ke Roma di kiki odi tak ipangki make Khalil Yasin lo itu mau nikah sehat makin ceramah suara cik santa tandi penyakit depak ke Sumenep mulai ke Bengkalan bisa saja depak ke Compok gula tak lemat teh dia masih cocok mati mendadak dia mentir pada lanceng umur mentir pada tengah hajat mentir pada umat selamat amin Allahumma amin Allahumma amin. Sehingga kau leben ajunan ketika sadar bahwa mungkin nikah hari kita satu-satunya, kau leben ajunan insyaallah akan menjadikan hari ini hari bermanfaat. Tae guna aki amaksiat, tae kelakuan seni beni. Ya beni tak oleh ku leben sampean ala ko cuba ni kecak dengan manusia ka. Manusia ni kebuk mun eroja cuba sekali tak bisa. Lebih mungkin ni kalau zaman ngak nikah ni kalau zaman HP ni kalau. Maksiat ni ke mungkin login entare. Ya teraki. Keng muka Facebook ni kalau. Eler set ebak atas poka ngagelejer betangki makin cek gempangan ni kak mun zaman lambek maksiat ada apa-apa kak kulit sering mendepak iman gak diman lambek cenocenan gak makin ni kanak-kanak umur 13 tahun laki bini aja nocen aja beca sot kulo sotan ngoylang ngoyan dek apa-apa mun makin siapa ngoylang ngoyan nyelemongku gak bahaya ke bahaya mun makin mun lambek tak apa-apa lambek mun rek nam perang makin ni kapan nemen kacang nemen jagung itu kui bina kana nak kana senam ni ke lambek seno kui ajam ni kan kui ajam pah aku bayi makromaan kaju tercekaki pah epa gari kalaban samper laki bini neng dalam jaga ajam lo ba lambek mun makin cak aku bayi makromaan taku andi naan habis mana makin ni kak cak ala bola bener kasus pembunuhan makin ni kebuni coba matura banyak Bengkalan bedah bahkan di Bengkalan ni kepas elong jompo di bering bedereng bini pati ibi laki na tibi temu sampuna oleh 3 minggu lalu tok majid ka tore mun lambak zaman ko namun orang mati orang ni ka abela bini makin bini pati elake ikamah Bengkalan Sampang ada kasusnya Pamekasan bedah Sumenep berarti kan laparak kiamat temun senekan anak kiamat jadi kau tuna laki ni ka abela bini justru makin ni ke bini pati ibi laki kan tanda kiamat ni mangka nanya on ke Allah manter betul orang berselamat insyaallah mungkin lebur entar ke tempat-tempat bagus nggak makin ni nggak sampean ni
ki lebur ke tempat-tempat solawat ngak makin nikah acara maulid nabi sukan gandeng kalaban acara haul keng beni nikah si mate benja jadi ayat mur bode boleh takutnya ku almarhum dia kaula benajunan seentar makin dekat acara maulid ben acara haul manter teti wasilah dan jalan kaula benajunan ipa selamat sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma keng insyaallah mun lakat teng ke Nabi Muhammad teh ada tak selamat dan kula sering berdepak iman keadiman umat Nabi Muhammad ni ke umat seepa lain tak pada ben umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad situng umat Nabi Muhammad adalah umat yang tidak diberikan azab sewaktu hidup di dunia. Coba bisa sampean tengalen umat Nabi Nuh ni kalau mbak ketika ada masalah langsung turun seksa. Umat Nabi Muhammad ni kata ada Allah lakar acenci epa kuat buna Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak kira abri seksa dek ke umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad ni kita setah Nabi Muhammad setah seksa bi Allah pakun tak turun sepenting kau leben ajunan kelem minta sepora mangkana gula ben ajunan makin ni ke asli nah seksa bi Allah etahan gara-gara ki banyak ring minta sepora saya si banyak minta sepora situng orang sepo ni ke hadirin seguli orang Allah keng make pora Allah titi bujuk ni kejak gelak nggih make macam salah kafir yang sepo ni guys astaghfirullah li walidayya tekku sepo nah astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya keng make sini ke titi bujuk mak titi bujuk man cireng lambak ni apa-apa dari hati naungku sampai ngocak ring penggalan ni kan cong orang lambat je keng karena Allah mun setia keng karena oleh bener orang makin ni kalau tahu je bener je salah sepenting oleh bese bener idza kana al modal wujidal model mun beda model make model lah genteng bener sehingga makin ke antara setepak ben setak tepak lo pangki sepenting beda besena yen tare penggalan mun isu menep saraan apa banyak apa mun tepane besene ke make seloros bilu make seceleng pote bener mun tepane besene ke hadirin ada cal-cal ada kerana barang mun tepane besene ke anyu on Allah mantir selamat kaula ajunan kicak la zaman na makin ni ka zaman na pesse ampun mun zaman lambat ni ka kula ki nyapok pesse ni kita pati bitong bi orang ka makin ka pinu ka pesse sehingga mun beda pesse na tero kadang makin ni ka orang tak onding ni ka bener napa tepat napa tak tepat kur lebih beda pesse nah sehingga manusia itu kadang-kadang tidak bisa membedakan mantir bi Allah karina iba selamat amin. Coba umat Nabi Muhammad kau leben ajunan gara-gara akad teng ke umat Nabi Muhammad kau leben ajunan etunya iba selamat nomor 2 ilmu kopur gara-gara akad teng teti umat Nabi Muhammad bisa ekirimi kenceran bi Saudi ada kiriman kenceran umat-umat lambat ni kata ada baru ada pada umat Nabi Muhammad kau leben ajunan lebat ekopuran dia kala sampean keng lebat ekopuran pah karing mate assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun mun tak apal ca Arab tahu saja Arab cak metu dah assalamualaikum bi mistia umpama masih mati bi mistianya mana tak apa bu daripada ambian ca Arab diki batu pak ketua Petra saya baca tikal tak usah ca Arab cak metu dah boy maki atu hakim bian mun tak unin ca Arab tak usah ca Arab ya Allah apa tan kula seseta ben embuk tan kula seseta mana bi dalam keadaan eseksa angka aki ya Allah mana bi dalam keadaan kenging nikmat tambah aki ya Allah mana bi dalam keadaan banyak kekeliruan patada aki kekeliruan na ben tambah aki kabagusan nah tan kula nyu onda ajunan tuan nyu ona ki sapora aki takut beda kekeliruan seefek tamati be tua dua kaula cek pun ulama tak napa sampian anyu ona ki orang setene ngakui bahasa matura tak tahu apa sah umpama tak tahu lo apa loros ya lo apa mati pangeran embu mati kakek kan lah tahu tibi kan macam malaikat centok tu kece tak kengarai pala tak apa saja apa sekeng cek dah iya benar akan dengar macam ding dia
Saya bisa atua aki, saya bisa ngirimi Fatihah. Kau leben ajunan dek kau orang mate. Ini hajat terjadi pada umat Nabi Muhammad. Umat lamba ni tak bisa ikirimi kenceran hadirin. Tak bisa. Mun mate umat lamba ni tak bisa minta aki sepora. Umat Nabi Muhammad setena bisa minta aki sepora. Setena bisa ikirimi kencer. Makan sambian ngaci. Khususan ila ruhi abi wa ummi indal kubur al-Fatihah. Pah maca Yasin sampian, pas maca Quran, kere maki kancana dak kasih mate, maka kasih mate ni kebi Allah pas selamat gara-gara bi Saudi. Kanjeng Nabi pada bu, ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya la halakatil amwat. Cak sakengah orang mati dari umat Nabi Muhammad ni kata ada orang odi satu aki bisa-bisa celaka. Mafhumnya, pemahamannya korki beda saya atu aki, korki beda saya minta aki saporah, pabanyak sampai anda ke baitusah. Keng mun bi nak foto itu aki kau leben ajunan bekal selamat ilim kopur. Amin. Makanya lambek Gus Dur ketika tanya aki Gus, orang mun mati mi ikirimi Yasin. Masa Yasin jadi pak kering mati. Duh, pak jang Gus Dur. Mai temu, kok mun ngirim Yasin lok tu mani pebeli. Beda kan tuh ngirim Yasin ini beli boleh? Ada. Dah Pak Malam mun di anak kering tuh ni katakin hosos kak, takin hosos. Senakin hosos ni kemun kau orang lain. Kata tangkah nakin hosos. Keng mun di anak kering tua. Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Sateja ibadana anak ni ka ikrimah ki kencer na ka orang tua. Tak usah hosos depak tibi. Siapa orang? Nih kekeng maketa hosos depak benih tak usah hosos. Hosos cung dewaan. Cak dengan disebut beri boy masuk apa nak boleh esotok. Fatihah. Pembian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3 umat Nabi Muhammad nikah. Budian sampuna masuk dah ke akhirat. Kau leben ajunan iamba Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haud etalaka. Makanya kemudian nikah hadirin, tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba, kecuali orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa oleh izin untuk abdi pertolongan pertama kali kak dinto ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kula ben ajunan mangken long molong sambil maca solawat kak dinto keng ngampong ada kesefaatan Nabi Muhammad. Makanya laguna ngampong ongku paratuna deka ajunan ongku ngamponga. Ini kan lagu asli. Yo babi nak gana ngamponga ongku kalakena. Ada apa pun ngampong lagi, nunggu apa yuk? Nah, mun lagi nampian jampung aki tanda, tanda imadu. Ada apa? Takut luang. Repot seni kering bini ni kamu nak kante imadu tanda. Aning sing ngampun nilpunan kalaki na tetangga na ya. Kan seni kering bini mereka. Mun kan cuma madu tanda, aning lagi tetanggane pun tilpun. Beda. Nah, aku tak ngako. Aning mun kan cuma madu tanda, aning lagi tetanggane pegemet. Mbian nih kemun tanda madu tak langkong, mun lagi tetanggane jak pun tilpun. Jak beningkok sini nilpun jak selaki nilpun kada. Jawab sapora kak. Mpian landi bini tak usah nilpun gula. Jak lek kok makian di bini jak kro libur ka kaki pokong acelak sambil akacang ala udeng ilum peteh mun melak pedeng imat keng mun medem beda iyate. Jawab bimbian sapora kak. Melekengan ke pasar lempong pamole na libet tetian tak nyaman andi leke ngampong penari na ate dentean. Aku pak. Tabah repot kan cuma du tanda aning saya lagu. Aduh tak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah mau tanya kan ibini andok bonggalan
Ibu-ibu, laki-laki menikah lagi itu boleh, tidak dilarang dalam Islam. Masa sampean gak setuju? Nyampit, setuju, sepenting benih laki kula. Artinya laki nauring ropa gemeding tibi rojak liku. Embian laki na troda abinya boleh. Boleh na cara lagi. Siap. Perhatikan. Mun laki nambian troda abinya boleh, maka embian mun beda ibung korombian paratin. Cambian kau leman ratin, kau muslimatan ratin, kau basar ratin, ibung kau napahin ngatin ratin. Abu cak gila, sambian muntara keluar, saya masang alis boy terus kadang kan setengah jam tak lum. Terus kadang alis sani ke benih tambah, mungkro tambah ikut tak pati cerembet, berde pahi cokor kak, ipat ada sekali. Kapan tak ada pangan le pondasi pekatasan deh, tak cocok ding pangeran, pahi peceleng ben polot celah. Dewak kau leman alhamdulillah atau pani perlu pahakili ke bebod. Lebu dengan gerandong kasiangan dua. Beda. Paki bulu kecong pahi tambah secek norcek daya ro. Lebur pan mariang kui pahas sepedaan nyetir TV haram tu pan angin tengah jalan bek ko beon daya. Abu jangan cak banyak kapi. Secek tak lebur pun lemun pah bulu kecong jangan tok salah aja. Pak kau situ nggak sakit tuh daya deh. Mole do pak karoma, kalau payah tak itu buk kelu, asapuan kasrah kasubah yobor haram tu pani kokos pahalin len ke bebe kapi. Pelayanan dong, mun selake ni kemak le tak lebur kah tatangga nak empian paratin. Iya kan? Langsung pahi serang belanja iya kok. Cambian magi lebih saya beri banyak cek ngalak tibi. Bagi kapi, muntandi bagi kapi tak bagi separo. Pese. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Sajian lam rok 60 enggak makin haram kan tular tulu malam mempotak mandi. Ya Allah, meringakan dua salat alap ke tisu alap ke betes sedayan tedung ben selaki ada makin lagi nak rumbung lanak kepi anten mo yalla makin bocah ngojak lamba mun selamba lain mun lamba ni ngakan becit bentu tulu nya letek ke kau bu dai bu mun makin ni mari ngakan dua benih ke tisu dan nang re saya akan jungok gerang lebur abu petes paratin debuk munte dua ngorompian paratin keng tak langkong mun beda lulur sampian ke selake atau toran gelu selake ngide ke ada selake kapan ngide sebini pahalulu dah ni papote karo itina imuan tok itina dinang tok di dua pak itu poe temon tedung yeting selake lo tahu enjak ngiding tengah malam yang ku absak abik selake kejak benar cereng buru kelim jeding selake si Wina tanya berapa jerengkong demah engkau ya ilum jeding entar si Wini kelim jeding apa nih buka kelenger boleh selake jadi saya kata aku ketimban muna lulur ke bala ke selake gelu ke bala ki kak kok masa ngelulur kak ya jak ngecid kita timon potek kapi aju bedak nyaman lulur ndak iya Allah jak selake lo tahu pahai pote mang jiri mong tak tepak kang kok ini mata ki mercon partin ben buk ya Allah kandeng bini ketor kadang saya meradin mun cuma keluar tok muni Roma pah ngaku das tertahun petong bolor pek kepeng pagi bulung lebur bulan pek kepeng jarang seng keluar deh tak jangan cak dengan beda kapi ke lambina
Mbian ni kemuni romani kah kalampi sa anyar ka sa angkuy. Sambian mun romani kecek pas seti atu tu peruah si begdeng naradeng de ya ro. Seketat apa ro? Lejing ro. Mun yang kuy pante du ngaru aja te du ngale vision. Levis ki beneran tayar bede gembol. Selake si muka sampai sopu tak mare. Kan bede kan jalan levis beneran tayar. Wah bede gembong. Iya pante du ngabah ngakui jua. Allah selake senyari kunci na haram sampai. Biar ni kamu tidur ngabon selake rong. Jangan repot makai belian tak kira kelako. Insya Allah. Pon, anak apa pun dah remayu. Ya lah tak kira. Coba ampian korporatin, bedi bungkonak, paro om. Ben bedi deng selake jumpian, cek ngut merengut menolok. Hihi, dia jare. Caringan mun deng selake ampian pahingak bemu merocong. Ada secampo dia. Selake kapan neku pahi kepat kah? Coba ambian berjemper selake bersitung orang biniknya menunggu Maisok bin Tamilhan. Beliau ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Maisok bin Tamilhan ini termasuk orang bini saya jamin masuk surga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamin masuk surga. Anami jamin masuk surga. Perhatikan. Situng baktoh lakena Abatullah ni kan orang Kanjeng Nabi perang enggak? De tengah malam mangkin ni kena di peperangan. Kebetulan gelas yang ni ke anak ang mati Maisok bin Tamilhan. Maisok bin Tamilhan ni terkenal kelebihan sebutan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim anak ang mati selake dia tengah kedi. Takut selake ni ka ngecit hadirin ku tak anak ni ka ipuntu elati ni masjid pandi ipuntu pai sabar ilum kamera. Selake datang seakan-akan anak tak mati pun tak menampakkan sifat susah. Selake datang ni ka apa misem Ummu Sulaim ni ka. Itanya aki bi Abatullah de manang mita dole cek pikiran ka putrana sampian istirahat di tempat selesai. Tetinya ku tedung bi Abatullah. Tore masuk kak, tore masuk. Dai je gelubuk. Teti mun laki datang je tanya aki pese ya deng labeng. Masuk geluk, suruh istirahat ngalaki aing, ya aing ka, ya teh naka, ya kopi naka, mun sampean perlu susu na pakuni beden naka dia. I susu rentengan ruwep. Wahahaha. Marena masuk, marena berselesok. Ummu Sulaim untuk deeran ibaki dak ka Abatullah ni. Deer, mari deer pa mandi. Mari ni ka pa cek asaren. Ketika asaren apa cebu, Ummu Sulaim. Kak, sampean kan abid ada ikan toh. Pola sampean beda hajat keten gula ki. Hajat kada. Hajat kada. Benih pa ingat embian du. Lesok beri mare leku kapan ke leku na hilang tu dapur lah dia tu mau kuring cuko punya letek lah jadi besarin di musolen bat nyaki sampean pula budak hajat keten kulek kan sampean abid tak peleman tanya ki gak ada ring bini mun sampai ngecek ka ada kasih laki nikah kencer na pada ben aziaro ke Mekah Madinah. Ring bini king nekuk tanang alake na. Nekuk tanang alake na ni. Tasaqatat dunubuhuma min baini khilalihima. Sampean mun sampai mergem tanang alake na. Tu sana sampean ni ke korpas ada sekali. Makan dekik mulai di kantor. Kabele kalake na. Mayu mun pa korpas saka. La 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 la. Apa cak tapun pada iya salake mun sampai nyium ke ada ring bini jadi ngaki mun sampean sampai nyium ke ada ke salake sampean pada ben nyium Hajar Aswad makana tak langkong babini mulai di kantor sehari balake wede di makake wede apa kana enja
Keng ngamalaki na ilmu na bangaji ya. Raga. Mula tepak kacana kebalak ke tekuk lepas tot sorotot bi. Nawa itu nyium hajar aswad. Apa nak boleh saya laki lekar la celeng polos asli cik aswad aja kak. Keng nyium ni kalau. Cak buluteng mari gini kaki. Kaki ni tahu apa. Kita ngerti lekang nyo mon sampai ngajak ke ada kita ngakibuk oi halo pengumuman mon sampian sampai ngajak ke ada kalake na pada ben aziaro ke Mekah Madinah teti mulai na di kanto deki tanya aki kasih lake leso ka apa le yenjak mun tak leso terus minta ater Dama terontara ke Mekah Madinah. Saya laki ngaji tu batu disuruh. Wah ngocak. Apa nak boleh kalau ke Mekah Madinah maki ke Mesir daripada Pak Aik. Kalau berapa je? Kalau sebolo, kalau tung jaga boleh kah? Apa le? Lesu kaki. Ada apa? Muntah cek lesu nak boleh cek mang kata boleh kah? Saya laki cek lesu lah sengkak. Ayo, panginep. Cak mulai nginep di saya kok. Kau letung dia. Sopu laku ya imam al-mujahidin. Kak, pong kita apa jeng sopu bola ajak ke Mekah sekalian lagi. Selaki ger-geran ada tompes pesawat dale. Pesawat. Lah. Lejak ke Mekah Madinah mentah numpak pesawat ada dah ya. Cak gila mungkin tak tahu kakek. Kilo tahu kakek? Terus tahu ah? Mayu. Iya jelas. Kak. Oh tu pak kareng apa dina dia. Cak mana boleh dah iya. Baca acen rembi you. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu mesok bintang milhan ngajak ke ada ke selaki mari kapi baru pah ada bu kak umpama gula benajunan erok patoro ebik situ ngoreng pahruk patoro makin dekat ipon tutup boleh dak remah jangan bian ya tak apa le jaringan tahun andi ke ngelak patoroan pesadar kak ki gula ben sampean ebik patoroan anak ni keng patoroan makin bik sematoro ipon tutup boleh maksud le putra na gula benajunan ampun saya tergelak siang tapi pada ka ada mereka ia cek tedung ka ada kan toh haram tak kira beda sida iya mikir keng pah anang mati selaki pah beda iya keng anang tepak praktikku selaki 16 panggilan tak terjawab mun dada iya je kiamat marinan apa kiamat macam-macam beni karo isu mendep pakai pengkalan selaki saya gigi di sini ada iya cek pagi pak kepi dulu cek ke pak sekali gula sering ngacerita mi karo gula ben sampean tak tahu kasih bini cek Nabi Adam yang pegala Nabi Adam ni kan manusia ada rasul ada lagi Allah Subhanahu wa taala ada bu ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin Adam masuk surga kaki bani ibu Hawa kakan kapi keng situng pungka juga di kuliah situng pungka juga mak semak setan masuk ke surga pahcang setan wallahi la ba'sa bikuma billahi tak apa-apa dem kakan dem lo apa billahi lo apa pulan ngucak lo haram ngucak lo apa ibu Hawa pah ngacek tak buambu maju kak tak oleh kakak kan dei kakek roh akunya mau ika tak oleh mau reng laki maki kereng ada memulai si bini dia je lecak kak kalau dia sini bini tak tegas kereng gula ni keras keng maki keras gula mun la bini gula ngucak mayu kak ke pasar lebih
Ini bilang, ih kakak. Nabi Adam tak betah bulan, mayu kak, mayu. Nabi Adam tak betah, mayu, 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 mayu laung ke. Bekan ngalah abu ribu, bermun tahun ke pada remah. Kuih yang ku pada kelai suarga biasa. Kuih. Nabi Adam ku tak apa ada kebuah khuldi ni ada sekuni ibu Hawa pah ngadak dua jeraja. Bah, cang kitab tafsir le. Cang kitab tafsir senika. Nabi Adam cuma ada sekuni. Ibu Hawa pah ngadak dua jeraja pai ke TV. Allah tu kehadirin pah makon ke malaikat. Malaikat tabuk khuldi tabung Adam ben tabung Hawa buang pe keluar. Ikan tadbi malaikat tabuk sebeda khuldi ni kapan iba keluar cekak khuldi ni kekan leer tak ning keluar mereka. Ada. Nabi Adam saja raja daripada benik ke karo ding ibu Hawa pak ikan tat. Hah? Mana sedang giding cek lepas kajeng arifuk. Lah punya Nabi Adam, neka eta aja sama dengan pun tut eta ditabung, eka nak ipa keluar pahcet kak tadi huldin neka le. Leding ibu Hawa sentak biar malaikat, le pada sentak neka. Hah? Tak jelas kia. Ya lek apa jelas lek dengar lek. Pak garing apa dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Mentor setuju saya hadir, terutama tuan rumah mungkin, korang. Ih, kamu gituan. Sebel deh. Aku kan malu. Kinur koning ni kerja berkintar kia kinur koning ni kan ni. Oh, param pentong bening aku hari biko. Romro nyelenter. Kia tu lembian. Allahumma sholli ala Muhammad. Daripada oleh syafaat, daripada selamat, daripada bercerah, terutama keluarga Kinur Koning sareng rajin manter paringna kesehatan lahir batin. Kinur Koning ben rajin manter bi Allah paring kempang urusna. Setuju biaya saya keluar, saya banyak ni 10-an juta ni manter bi Allah kentekna. Ajunan sebentar makin demi nekani hajat keluarga Kinur Koning manter hajat tempian Allah tekan lagi ya. Bian mulai gelak lantar kula ni kauncengan ba'da maurib kula tuli masukkan tu gelak tekuk lambat. Alhamdulillah ada orang segande. Ada. Kalah-kalah kok. Tapi maklum cak dengan banyakan binin ke abda. Manter tekak hajat kapi. Daripada lanceng umur. Terandi anak foto solihin solihat, terteti orang selanceng umur barokah, parigi rezeki sebanyak sehalal sebarokah, terkik dah azziarah dak ke Madinah Mekah, ben manter ajunan tak sete kecuali asangu iman Islam, mun beda sandi penyakit manter yang ka penyakit dah, mun beda sandi masalah beres masalah nah, mun beda sandi otang lekas majar otang ah, mun kita bisa majar semau utang manter lupa ah.
Hari anggota nabang mekar ya mun jare. Itu oke bener. Wah, amin. On, Bapak Ibu hadirin. Dan gula sagak dintoh si bisa pada. Nah kan ingatan bini korang. Korang le. Embui. Mayu. On. Cender Kuper sebelum doa nih kita baca solawat ala asyrafil anam gitu. Jadi solawat deki doa kiai selain dan kula turun kada. Nih. Beda remah kula. Hah? Mayu lek. Dengan cakap bareng. On, saborak sambil gajak ki. Mencer pada amat selamat. Terpada teka hajat. Menter kaulaban ajunan benih cuma apolong itunya tapi masuk surga areng sareng. Makanya tak langkong sampian makin unding ke Khulil Yasin. Mun sampian budian selamat Khulil Yasin tada sariaki keluar. Mun Khulil Yasin saya selamat sampian tada sampian esariah. Mun pada tak selamat pada cek cung resarian. Keng menter pada amat selamat kapi. Amin Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.